салому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас аз ҳасар баланд хунобод инҷа ҳастем. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. бародарони азиз, як таи лайка дареғ надоред, подписатсия кунед, поделитсия кунед бародарон, то ки наварҳои хубу ҷолиб бисёртар шавад. бародарони азиз, мо айни ҳол ҳузур дорем дар пайшанбе бозори ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. мо зикртар навор мекунем баҳри шумо бародарон ки шумо бибинед айна ханаҳои мол бохабар шед. баҳри шумо навор мекунед, шумо баҳри пешравӣ кор бародарон азиз, як таи лайка дареғ надоред. бизанед як таи лайка, иншоалло ки навор хуб мешавад. якта бизи афғони бародарон азиз 3500 мега бародар 2700 сум 2600 сум карда надодаш. Я тамошо кунед вазебак хушро. баҳри ҳами як таи лайка бизани бародар, касе ки мухлис ба ҳами сорт молак наза. И чанд сол будааст бародар? И 7 моҳа. И 7 моҳа мол будааст бародар, не ки бияд почаки дарозаки хуб дад. Меронам бигу. 901 901 15 72 Нада боҳа. бо хонашда дошта модош ҳам ҳастан. бародар аз модош ҳам будастан. бародар мега ки хона дан ҳаста, касе ки харидорӣ карда меша ва ҳамин рақамҳо занг бизана, харидорӣ кунад. ҳами колхозобод мешавад бародар. бачаҳо петилетка будастан дар ноҳияи колхозобод. бародар аз касоне ки дар коран харидоран, занг бизана, харидорӣ кунад. баҳри ҳами як таи лайка бизана, иншоалло ки молак базеба 7-8 моҳа мол будааст. хонашда бо дошта нарош ҳам ҳастан, модош ҳам. Калош ҳам шохдорам. шохдорош ҳам ҳаста ё? И пародаш калаш будааст, бо шохдорош ҳам будааст мега хонада. занг бизана, харидорӣ кунед. як сар гънажинак барои мол кардан. чанд сум гуфтира? 9000 мега муомила дора. молак наза бародар азиз. кафои мол. ягон чӣ пурсида? 8500 карда надод. камтар муомилаш монда. набояд сар гънажинаки базебаки хушу бародарон азиз. молаки ёшай моли нағз дорад, моли дароз. чанд сум гуфтира бародар? 9500 мега бародар, бозор 7500 карда. молаки нағз будааст бародарон азиз. тамошо кунед. барои мол кардан ҳамеша барои кам эмам бите бародаронаш, не ки касоне ки замин дора барои сари замин ҳуй бутан, молак нағз то тирамо бигар то зивистона молакш моли нағз дорад. бародарони азиз, анаи сар гънажиниш иша майами якай 12000 мега 11400 сум кардай надорад. молиш фардояк будай неки. И эм хурдаги ая мол эм хира бародарони азиз, барои як маъракара обод мекардаги молад. мена тамошо кунед. сафоша моли фарбер даст. 11400 сум надода. ина бародарон аз бо молакои нағз, моли шведа ки фасон даст. чанд пули гуфти ёра? 11000 мега муомилаи хуб дорад, молакои базеб даст. ягон чӣ пурсида? Бозор. бозор назори ҳар чӣ пурсидайсан. молои нағз даст. бародарон аздан биқа 13000 сумони савдо шид. биқачаи ғавси зура барои боқидан, и барои боқидан гуфтам, барои боқидан бародарон моли ғавси хуб дар неки 13000 сумон савдо шид. ду табақачаи майда барои мол кардан бародарон азиз, барои сари замин да, барои оянда шуд. ба хотир ҳам биқачаи атай лайка бизани бародарон азиз, иншоалло беҳтарин молакмат. ё чанд пули гуфти ака? анаи молаш 10500 иш 9000 бо муомила дорад. бозор ягон чӣ пурсид ёра? ягон нақшу карда? ани 10500 95 карда 9000 иша чанд гуфти карда? 82. я бурга пешошу навор мекунем, тамошо кунем, молако мурои нағз даст. арқай мола биғавсиша. ина тараф ҳам бибинем сорти хуби хуб даст. ҳамин 9000 кардагишон молаки нағз дорад бародарон азиз. иша моли хуб даст. гусаланда гусалако ёшакан молои нағз. ина бародарон як сар биқачаи фасона га картинка чиста картинка. на самом деле бародарон азиз, баҳри ҳамин молои фаслан як таи лайка дареғ надоре. иншоалло ки навор хуб шудагай. به هست توی که خوب داره. چند پول گفتی برادر؟
12,500 میگه معامله داره بازار یکم چه پرسید 11 مال شستر بدن که ملاک زور بدن نمره تلفن چند 903 21 با 21 سه تا 21 میشه 903 سه تا 21 برادر از رنگ بزنه به امیر رقم خریداری که برادر اودن بازار معامله خوب هم داره ان شاء الله ملاک هم مال استویکادور بهترینه بخچر برادر 9000 میگه 8500 کیسان کمتر معاملهش مونده بخچر هم یه شکلی سورتاوی خوب نیست یم کلاش کم تاثیر داره سرشم ببینن استویکادور خوب است کلاش فاسونات مول است 8500 کیسان میگه کمتر معاملهش مونده دستم بخچر سورتاوی برادر بهترینش مال هر چه شویدک فاسونات هرچند ملاکای نزن پوپری خوب دارن پای غوص فیگور سویکای نز کسی را خیلی نصیب کنه مال کنه بهتریناشن هرچند پراد مال هم برادران عزیز خفای مال تماشا کنه غاسی مال ببینه برادران عزیز به حد ملاک ارخاناشون هم ببینه شروع تماشا کنه بهتریناشن ایشان ببینیم بعد مسئله نرخناشون هم بپرسه برادران سلام که به حد غاصه کی زورا چند پولی گفتی برادر یارا 15000 سومانی معامله داره نه 27000 بزرگ 15000 میگه 27000 بزرگ کرده والا هرچند مولای ناز میسن ایشان برادر همون برادر که مولاش پرسیدن پیش ایو ایشا چند گفتی انا بورش کارپات 16000 این هر دوش 12000 این مایده تراش 12000 سومانی یا شام مولای نازم برادران عزیز مولو برادران عزیز در یک جایی هم سودا میشوند تو هم سودا میشوند انا می 5 بقای در جوگیری هم سودا میشوند برادران عزیز از رقم تلفن شما میرسه کسی در مخفور شید زنگ میزنه میپرسه 917 07 45 برادران عزیز در یک جایی هم سودا میشوند تو هم کسی در مخفور زنگ میزنه خریداری برادر آدمی بزرگ معامله خوب دارن برادران عزیز انا می شویدیان اوش کارپاتیان هر 5 تا مال همش ملاکای نغز هستند زنگ بزنه خریداری برادران عزیز برای باقیدن وقتی امخریشای مال سورتاوای نغز بدن که ان شاء الله که کسی مال کنه ببقا بهترین خوب است استقانشان سوزای سویکاشان سویکای نغز خوش رو تماشا کنه چند پول گفتی 14000 میگه معامله داره بازار چی پرسی 12800 سومون کردن ندادن که مولم سویکای خوب بای برادران عزیز کوپر غاصی خوبم داره برادران مول کمتر ام خدایی هم بتش میشه وقتی ام خری شده برای پرشیدنش 11300 سومون کیس است 11600 میگه برای باقیدن نیم پزایده نیم پز کمتر خوردگی مال ملاک نازنه که صداشون هم قریب موده انشاءالله که بود نشیدگی کاره مال برای باقیدن برادران عزیز به حد سویکای خوب داره خچم دنبالک فربیه که 13000 میگه معامله داره برادران بازار چی پرسید 12000 کردن نداده انشاءالله که دیگر ملاک ببینی ای برم به حد سویکای خوب داره 12000 ندادن که مال خوب است تو ان شاء الله که پولش هم قیمت نیست کسی کمتر معامله کنه برای باقیدن مال زوره خودش دنبال کنه فربیه کمتر دیگه اگه مال 40 روز گپ بخوری زور میشه کنکریت مال میشه سویکای خدا گردن پشتانه زور داره رقم تلفن 915 77 1048 برادران است به همین رقم زنگ بزنه خریداری کنه آدمی بزرگ ان شاء الله که معامله خوب همینه مال برای باقیدن تیور ایازی برادران از در اینجا با شما خداحافظی تا نور آینده خداحافظ خدا همه بچه‌های غریب مسافر در پناه مجموعه برای کار سربران خانواده نصیب روزگاران است که روزیشون از خزینه غرب ای باش از رزق حلال عطا کنه یک تا لایک بزنه برادران پادپیساسیون پادلی ساکن تو که نورهای ما بهر شما را بهر نورهای ما یک تا لایک دریغ نداره تا نورهای آینده خداحافظ